Vreme je za epizodu Nauka spasa. Da čujete šta je to naše nove lekarske dodace. Mama, niko je veliki prodavac, jer? Mama, ne postane priče za sad. Na jastuku mi snijego se boji dlata. Zašto dlata? Zašto gledaj? Otvori vrata, molite. Da pratite. Nastavnik je, zna. Mama, zato bolje ne stoje. Toliko često, toliko... O, brate, ti si moj ljubav, pa brate, čeče, kako to me reaguje. Pricela i tako dalje. Koliko mene nešto... Mama, prosto ne mogu na te telefon. Našli se tu skoro. Ili za žedan. Je im žeda se zgodan. Žetgon! Što je za... To. Dan Jelena. Sreća rođendan Jelena. Ajde, brate. Dan Jelena. Želimo ti misiji. Lepo, bravo, idemo dalje. Dobro. Šta više ovo? Nevjerojatno. Dobro, lepo, daj. Rođendan Jelena. Želimo ti mi svi. Dan Jelena. Želimo ti mi svi. Happy birthday to you. Rođendan Jelena. Želimo ti mi svi. O, vrlo lepo. Želimo ti mi svi. Ajde. Alo, ljudi, molim ljudi. Ajde, ja ću da vrat se vama. Ja se vuci. Od drugu stranu. Sad ću rođendan Jelena. Rođendan Jelena. Želimo ti mi svi.
Skrekam. Ajde, idemo dalje. Ne znaš, ja. Će ti rađene srce. A? Go, šta te sa mnom dozvoli? Zemlje 9161 za staciju. Ne, u našoj iskreni kameni provela koliko će koštati platiti za cijelo šinga. Vodi me. O, ne uli to. A ja sam. Levo. Aaaa! Hello. To se da... Sebe na mene. To dodaš sve sebe na mene. To je tako okej. Brate se dolazi kolac. Kako da ne platiti karte? O, brate, viš. Oni, Rem, Euros. O, što je polu? Cijeli ne sjesti ujutru da se dužu. A, brate, viš, što se takve. Ne uče. Što će ove noći tu? Ćao, ajde. A sad reklame, još 2 minuta. Idemo na reklame, pa se vraćamo nazad u studiju. Mam, eto, toliko za danas, Naka Spasa. Do sljedeće nedelje, do tada prijetno da vam želim.